wetu kenga tu Afrika ngwengwe tundaliudya. Je, binu bitendeka ku Afrika ku bajungu momo bikutandeka? Nelo pata kumanya. Fecha a televisão. Para ter umas novidades, esteja inscrito. Wetu tu Afrika ngwengwe tuvika kwetu kuva kushinu kwa shililo kabila kumanya kenga vavetu vajungu momo vankutabika kenga mwetutabikila wetu. Ai ni video ambaye ivalode vajungu valala vila pai kabila kuvana sehemu ambaye ya kulala. Elo vankuvana sehemu ndya mbone ndya kulala kanji uti valala muambone. Wetu va blog Fecha televisão tikulingula wako unavi na tamaa wakati ukalambela riziki nao sidikidiki shovane mwavya mbone vida wakati wa ulambela. Ava ni valumbu vetu vatu vaona vataisha shididi na makuva nao sehemu ya kulala. Tukujuku waku mchabiki ufuatilia ngwengwe blog Fecha televisão tenda umanya wetu tuvena mwako subscribe.